Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azrin Syuhada binti Cik Muhammad Rakib dari Sekolah SMK Anjung Batu. Kod sekolah saya JEA 4038. Pada hari ini saya akan mendeklamasikan pantun tentang 5 ciri murid yang membentuk insan sejahtera. Ciri yang pertama ialah beradab. Pohon beringin tumbuh melata, tempat bersinggah burung tempua, sopan santun, tutur bicara, menghormati guru, hargai semua. Ciri yang kedua ialah berilmu. Kain songket turunan lama, dipakai turunnya indah dipandang. Menuntut ilmu agenda utama, penuh di dada suluh gemilang. Ciri yang ketiga ialah berkemahiran. Mari memetik buah kuini, mari diletak di dalam raga. Bakat diasah sejak dini, mahir berkarya, aset berharga. Yang keempat ialah berdaya tahan. Berlayar kapal di tengah lautan, dipukul ombak tidak beralih. Jiwa kental penuh kekuatan, hadapi cabaran tidak mengeluh. Ciri yang kelima ialah berkeyakinan diri. Terang bulan di malam hari, bintang kejora bersinar sekata, tampil ke hadapan berani diri, yakin melangkah menggapai cita. Indah mekar bunga sakura, menghias taman nampak ceria. Bila murid hidup sejahtera, satu sekolah aman bahagia. Sekian, terima kasih.